أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا وقتي قو طنقاي بسر مهودهات دبايرا همن فرهاي جيتي أمي بحثاوي بكن. خدا عز وجل دا قرآن كريم دا دا سورة انشراح دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بيجي محقق دبي طنقاييرا همن فرهاي هيا، محقق دبي طنقاييرا همن فرهاي هيا. قال مسلمانا وقتی کو مصیبت بسر مهودهات دبي وی مصیبت را همن فرهاي ککتی جبونا قمهو جوی مصیبت خلاص ببی. حقيقة دوی دا پرمی دا مصیبتك مظن بسر مسلمان دهات لده ولايتا دا پرم چه بو، گلک انسانا وفات کرن، گلک انسان بریندار بون، گلک انسان هید بني خانيا دنا دبني انقاذا دنا لهيفيا خلاص بوننا. إن شاء الله باوريام بقرآن هيا قو خدا عز وجل يه فرهايي بسر مدى بشيني يه مجواس قنتيا خلاص بكي. وان انسان ما قو وفات کرنا رحمة خدا الوابي، خدا عز وجل جهي وابكي جنات، وخدا عز وجل فضل شهيدا بديوا. چونكو حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام انسانكي قد بن آخي دا بميني يان خاني بوا دا بكبن دفضل شهيدا دنا ادي ابان انسان ما قو وفات کرن دبن اپارتمانا دا دبن خانية دا مانا ووفات کرنا خدا عز وجل يه خيرا شهيدا بديوا. قالي مسلمانا ابان انسان ما قو بريندارن خدا عز وجل زوكا شفاي جوار بشيني. اوان انسان ما گوهی لهیبیا خلاص کرنینا خدا عز وجل قنیات بدیوا، صبر بدیوا، قوت بدیوا، و خدا عز وجل بکی گوزوکا جویس قنتیه خلاص ببین بسلامتی. اوان انسان ما گو آلی کاریا دکن چونه بوابا جبونا گو خلاص بکن خدا عز وجل آلی کاری وابی، خدا عز وجل گوج و قوت بدیوا. قالي مسلمانا ام مسلمان قرابا مال قارشي هبدو وقتي قوم حج هبدو دكين، ام رحميل هبدو دكين، ام شفقتي هبدو دكين. لقوري حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كا قلق چاوابي. پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى وها قوتيا مسألة باورمندا، مسألة مسلمانا وقتي قو حج هبدو دكين، رحميل هبدو دكين، شفقتي هبدو دكين، وكم مسألة يك وجود إنسانية، يعني وجود إنساني بچاوايا مسلمان جيج هبدورا آولونا. چاوا يعني وقتي قد وجود إنساني دا أعضاء كيوي رحسز بي باشقا أعضاء ويا ديجي بخود منن ودكبنا تايدا. يعني وقتي قو مسلمان كتنا السقنتية دا مسلمانك بك بسقنتية دا اوان مسلماني ديجي بوي سقنتياوي تيشهن وتخوازن كو او سقنتي لسروي مسلماني رابي بچاواكو د وجودا انساني دا اعضاء كيوي يرحسز بي اوان اعضاء ديجي بير رحسز دبن وتخوازن كو او اعضاء وي رحت ببي. ام مسلمان جيج هفدورا گرک وقتی گو سقنتیک هاتا سری مسلمان کی جما گرک اما ام اوان مسلمان دی
ام وی سقنتیاویش خور بکنه درد و ام جیر دعا بکن ام بخوازن که او سقنتی لسروی مسلمانی رابی. حقیقتا دوی دپرمی دا ما اب آلیکاری، اب رحم، اب حجیکرین، اب شفقت مدید. جروجا پیشی و حتی نها مسلمان بمال خوا، بجان خوا، ببدن خوا، دا آلیکاریا برای خوا مسلمان دنا و بسقنتیا و او جی آت سقنتیه دنا و جوار دعا دکن و آلیکاریا و دکن دخوازن گو اوان مسلمانی دی جوی سقنتیه خلاص ببی. دیگلی مسلمانا امی جوانی گو رحمت کرن را، وانی بریندار را، وانی گو الهبیا خلاص بونینا امی دعا بکن. یا ربی تد قرآن کریم دا گوتیا جم دعا بخوازن از دعای و قبول بکم. یا ربی مدست خل برتا وکریا مدلی خوا آویتی بالتوا بزمان خوا امشتت خوازن. یا ربی تو دعای ما قبول بکی. یا ربی تمری ما عفو بکی. یا ربی اوان انسانی ما گود وید پرمی دا وفات کرنا ترحمه خلوا بکی. تواب جنتا خوا مشرف بکی. توابخ جیران پیغمبر علیه الصلاة والسلام. اوان انسانی ما گو بریندارن یا ربی تشفا خیری جوار بشینی. یا ربی اوان انسانی ما گو الهیویا خلاص کرننا آهید بنی خانیا دنا. یا ربی تصبری بدیوا تقوتی بدیوا تزوگا واجوی سقنتیه خلاص بکی. اوان انسانی ما گود آلیکاریا دا چونش بونا گوا خلاص بکن. یا ربی تقوتی بدیوا تصبری بدیوا تگوج بدیوا جبونا کو د زمان کی نیزدا اوان انسانی ما خلاص بکن. یا ربی تشتی زیده قوتا ما تلمبار نکی. یا ربی تو دعای ما قبول بکی. یا ربی ام عاجزن ام فقیرن ام بیچارنا ام حوجی رحمتنا. یا ربی ترحمه خلما بکی. یا ربی تمریه ما عفو بکی و یا ربی تو دعای ما قبول بکی. یا ربی تمبهیوی نکی. خبردان ما داوی حمد جرب عالم ربن. آمین.